Nema male akcije i nema male donacije. Dragi Bošnjaci i Bošnjakinje širom svijeta, javljam vam se iz Rochestera, grada u Sjevernoj Americi, i upućujem vam srdačan i topao selam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, ma gdje god bili. Dragi moji Bošnjaci i Bošnjakinje, ja vam se obraćam putem ovog kratkog filma. Molim vas da mi pomognete i da me podržite u ovoj humanitarnoj akciji koju sakupljam za svoje selo Jastrebac. Naime, o čemu se radi? Prije mjesec dana došla sam iz Bosne i Hercegovine gdje sam posjetila svoje Željezno polje i u Željeznom polju u sklopu sela svoje rodno mjesto Jastrebac. Jastrebac je malo selo koje se nalazi ispod planine Mahnjače, broji otprilike 60 stanovništava, kućanstva. Od toga jedan mali broj ima redovna mjesečna primanja, dok ostali preživljava od zemljoradnje u Jastrebac kao Željezno polje, i ne samo Jastrebac i Željezno polje, nego veći dio Bosne i Hercegovine. Prije 2 godine, maj 2014. da su zahvatile velike poplave. Materijalna šteta ne samo u mome mjestu, nego i u drugim mjestima je ogromna i svi smo upoznati, posebno dijaspora koja je doista odradila jedan fantastičan posao pomagajući i donirajući. Čitava Europa i svijet je se digao da se olakša našim Bošnjacima koji je zadesilo to jedno veliko iskušenje, i među njima je i moje selo Jastrebac. Moje selo nekako u čitavom tom Željeznom polju najviše izolovano, i pošto je malo, nikako nije na putu, niti ima nekakvu veliku strategijsku važnost da bi se u njega posebno ulagalo. Putevi se rade, čak su pare odobrene, koliko sam čula, razumela, i za Jastrebac do samog sela Jastrebac. Koliko će trajati da se ti putevi urade, ja doista ne znam. Uglavnom, evo, vidjela sam upravo danas na Facebooku da su počeli da rade put do samog sela, tek je počela da radi se ta akcija. Razlog što sam ja, što pokušavam i što se doista nadam da ćete vi meni pomoći da uspješno privedemo akciju, je da se izgradi put kroz selo Jastrebac. Osim toga, kanalizacija nije sređena i još ima mnogo toga koje u samom selu posla koje treba da se odradi. Kao što sam već spomenula, da Jastrebac ima mali broj stanovnika, tako da je doista nerealno i nemoguće očekivati od samog stanovništva u Jastrebcu da će oni poduzeti, da oni mogu da malo urede selo i da se asfaltira selo. Isto tako nas nekolicina, jedna mala grupa je u inostranstvu, ali nažalost ni mi nismo dovoljno jaki da bi mi mogli tu poduzeti jednu veliku akciju da se asfaltira i uredi selo. Što je to važno? Pa važno je, ja razumijem da su mnoga sela u čitavoj Bosni i Hercegovini da nisu urađena, da nemaju asfalte i tako dalje, i uglavnom ako se i grade u Bosni prvenstveno grade gradovi, i alhamdulillah to je dobro, ali ko će da gradi sela? Sela su eto ostala nama, ljudima koji žive, koji su ostali odlučili da žive u selu. Malo kad će opština ili doista da izdvoji novac da se u samom selu do asfaltira ili gradi, da ima nekakvog progresa kao što na primjer imamo po gradovima i tako dalje. Zbog toga, evo, ja sam bila prije mjesec dana i nekolicina organizatora iz Jastrebca koji se nalaze u Švicarskoj, tako da smo razgovarali i dogovorili se da ćemo pokušati da organizujemo jednu humanitarnu akciju i da po mogućnosti uradimo, asfaltiramo i sredimo malo selo Jastrebac. I što je to još važno? Važno je iz toga što su moje komšije, moja rodbina, moji Jastrebčani
možda više od 10 godina gradili džamiju, ali eto, zahvaljujući tom marljivom i upornom narodu iz sela Jastrevca, oni su, alhamdulillah, i pomoći, naravno, donacijama sa strane, oni su uspjeli da naprave džamiju. Sad dolazi drugi jedan korak, trebalo bi se, ako Bog da se napravi otvorenje džamije. Međutim, dovesti svijet u takvo jedno selo nije baš nešto što bi mi željeli da uradimo. Mi bi željeli da uradimo malo selo, da ga malo dotjeramo i onda da pozovemo naš svijet iz Bosne i Hercegovine, da nam se pridruži, da uveliča otvorenje džamije. Nema male akcije i nema male donacije. Širom svijeta, molim vas, podržite ovu moju akciju, donirajte onoliko koliko možete, a ako Bog da, inšallah, kad put bude obnovljen i gotov, onda ću vam se ponovo obratiti i zahvaliti na vašoj pomoći. Hvala najljepša. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.